update nongni bagui tamo hingke Casify shop parcela agio hingke जों order na hingkai COD जों order mano piaba जों tabuk order na hingkai te COD te wngliya tabuk hingkai direct no prepaid wngsinai tini tangi am tingkha bo no saikhnai wano oro khoroksa takuk mobile order khlaimani mo RTO gongkha mane bolte bo mobile cancel khlaika mobile cancel khlaimani bagui o mobile nongko ang COD ni limit rejakliya hingke COD ni limit tangi rejakliya hingke naide o jaga o norok nugui manano ang o jaga tak mobile order na hingkai ang tei rimaliya o jaga ni available COD limit korika balance bo koroi hingke norok saimandi hingke Casify shop parcel जों jekunu mobile nainani price nainani aboni bagui pass ma paio hingke iko obo haikeno taku khoroksa no pass pai rimani obo hingkai 60 taka khlai one time pass hinamo hingke tabuk norok kebo mobile order khlaina muchungui tongo hingkai prepaid wngnai prepaid mane full payment takrom ni do norokno example phunukgana mo 13 pro yada taburom di o 13 pro जों mo mobile no जों chaja khata nainugui जों obono chaja khata samako chajakmani yagulo bini QC rok जों joto report rok जों check khaya kanai mono rwna confirm kha hingke ang obono tabuk buy now thanai buy now thangma logi logi no tamngai naide o jaga o जों o jaga payment khaina option phainai rom di tabuk ang address rwikha hingke address rwya kanai o jaga o naidi cash on delivery ni ani limit korikha tak tong tamma khainai जों o mobile no hana bagui UPI payment ma khainai UPI payment bori ke khainai hingke naidi tabuk hingkai takrom di ni Google Pay tongo hingke ang obo haike payment thangnai payment thangya kanai obo haike thakable payment thaka payment thangui o jaga rom di tabuk Google Pay Phone Pay ni option phainai phaika hingkai obo haike thanai do thangka hingkai tako jaga Google Pay Phone Pay obo haike tongo hingke barom di o jaga ni UPI no जों click khainai click khaini nengo kaisa request thanai hingke abo haike जों payment ma khainai ta tabuk hingkai ba romni ningano balance nung dai rohoka gaboni yagulo ang payment khairwnai amtui bo khangui mano hingke tangi hingkai naidi ang obo khaiglak just nongno phungna bagui se hingke mobile to tini khoroksa takuk naimani bo pura rwnani hini confirm nongui thangmani phiaba ang bono mobile order rimaliya hingke a mobile bobo hai nongno phunukgano mono wngkhana Vivo V15 Pro moya nongno phunukgano tongori laigo thangano iko obo o mobile bo order na hin tongmani Vivo V20 SC 8GB 120GB 4G hingke obo mobile ekdom kaham no ang bono nai rikha joto no kaham sudu back camera simi kisa blur te joto condition or working condition hingke kai bo mono rwna hin tongmani hingke tabuk norok bujikana mobile order na hingkai tabuk te COD wngliya mo Redmi 13 Pro 5G hingke norok jodi rwna hingkai norok eba ni Google Pay orang dai rohdi QR code to eba norok ni ang payment pathoknai payment ni code norok ni mobile payment ready full payment amte haike norok mobile order manai te kaisa ko hingke norok ni jino super sell ni pass ma painai haingai ta hingkai mobile to kwbangma tongo o jaga o takrom ni 13 grati ni mobile bo hai nongno phunukgano do baksa grati mobile kaham da hinsungo grati iko mo hai condition nog nugui mankha mo hai condition hamya grati rok na haka hingka kai hingkai laptop tongo 22,970 taka latitude 5000 hi laptop naidi moko laptop pura new condition nog nugui iko bini panel bo jotono kaham no kono scratch kwrui hingkai jodi nog nahana hingkai obo nahari mano haita gawang tongo laptop 28,000 rok tongo 21,000 rok tongo hai ko 14,000 bo tongo 14 inch
grade B ni okay grade B minus ni photo tongo ai photo no gapia ta facility reka borok mahai condition amo hai nai amo haita gawan bagai norok jadi order khlaina thaga hanggai manai tamnani norok kodi prepaid ma khainai hingke baka sungo warranty jat mobile tong hnai warranty jat hingke obo iko o jaga tongo na di jemon rom di realme ni warranty jat mobile tam tong nai gana kwrui hingkai oppo ni to tong nai gana oppo ni kaha tongo warranty jat 6 month warranty ko 14,425 টাকা oppo reno 8 5G obo o mobile manai ning box soho charger soho hingke samsung ni bisingo tongo kwbangma tongo iphone ni bisingo tongo hana muchungo tongo hingkha angni kwrwngdi WhatsApp number 7628035892 mokha iphone 12 23,160 fair condition 256GB tongo hingkhe super condition tongo mokai samsung galaxy S23 plus 5G 8GB 256GB obo S23 super condition 34,95 টাকা 6 month warranty iphone 15 pro max 86,210 টাকা mahita OnePlus ni bisingo tam tong na di warranty jat OnePlus ni bisingo to kwrui iphone 11 besok soli tong nang phunugana grade C 11 omokhai obo hingke 12,960 টাকা mohai grade D minus ni mohai E plus grade ni oro nai display battery jotono paltongjak face ID bo not working bini QC report nai di single mobile phunugana makai 3,400 grade C minus o mobile kaham no OnePlus 80 9,390 33 টাকা OnePlus 8 Pro 5,350 টাকা mohai grade E ni QC report kwrui aboni return bo kwrui mahita
Gasuk no norok jodi nangka hangka gai ang kerengdi WhatsApp by WhatsApp number 7628035892 tabuk COD ya direct prepaid order ngai.